chibai ule voin hi mai ni somni panga sang ni le somni pakhat thole ni ania voin le nimin lama Myanmar ram chunga thil thlang lang sar zualte antar lang la ila kachin ram hopin khua a wekong lei bridge chu ni zandaria le chan vevel khan bom chiat ania two wheelera leizo tum tual chung mi pakhat chu a hmuna athi ni in RFA chuan asoi ani mithiruang chu mu ania ma se tunge ani ero sia chian thei alani lo leiti chiat awang hian michina le mandalay inkar motor kong pui chu khar lei lok ania abom chetu te hi engpol nge ti po riat alani lawa tual chung mi te chuan bom po nu zandar som pakhat vela silai puak ri riat tur omzui bok ni in an soya hopin khwa hi Kachin State Monghin District Monghin Township chunga michina le mandalay in kalpona kongpui kama khuwa ani sipain thunaina anlak nuwa lei bridge ti chiat hi Kachin rama a nual to ani CDM te sumle paya an tanpui awangin iyawari a mi pathum man anni iyawari wa khema khopuya meni somni pathum khan mi pathum ko chithwe ko myongin ko win cho so te chu kong zona a an telba ka sumle paya CDM an tanpui tia hek tu an ama wangin an mana vain thleng hian an chung te nen in biak po an la phal lo an mobile te an chek sak nuwa khes an siam saka miaumia zela da an ni tur thu thuretu mi pakhat chuan asoi ani Mandalaya sipain thunaina an ponglak nuwa in thana le in rokna a hluar chhohle a meni somni pathum tlai lampo khan 82 le 83 street in car kong number 35 fa rangkachak cher thinte chungku a nu berle an fapano pangchu luchila an tha thu mizima media chu an atar langa chutiang bokin meni somni pani khan kholaya two wheeler khal mai chapakhat chu tidinga vawin athil nei te an lak saka bike chuang dang te phone le poisa po lak sak an lo ni nuala sipai civil dress a in thuam ho po in meni somni pani khan doctor pakhat kar kong khar chu voke in barma poisa ba ka dollar enga mazat an lak sak bok ti siat ani zeya tu kha konga in neilam puina thilpek zinga pakhat chu bom ni in apu atak awangin monu chu an in neina a athi ni siat ani athom chu aring hle a bompera afu te chu damdo ina hruai ngal an ni a veng chung mi te chuan kok tu dalan lamnen anin hnim nai ni in an soya vaen kan tum chuan police lam an lo thleng to a kan vazo chiang talo monu chu adul vel a thler veka midang po an hliam nual ti in khitet media chuan atar lang ani Chin State marlama sipai helicopter in poisa sipai doctor tele damlo te phurin falam tedim tonjang le ha khalama nimin chun lama atum thu siat ani atum lai chuan beng lama na thokte po mu an nia bengka poisa dalu tur le sipai doctor te ada kwal ni in social media lama chuan soi a omna sa hle a sipai lam thu chu dan chuan zun ni som pariata kale ha kha than tlang le falam lama helicopter hi atum dona zun ni somni pakhata chuan mindat matupi le rizua lama atum be thung don ani tukin jingdar level khan dimo so a inkana a civil mi pakhat in atlusop kaya state dimo so khopuya tukin jingdar levela inkana a sipai terrorist tele KPDF te anin kable a sipai terrorist ten ral thum lian silai pok rangchi le tengte po an hmang na sale a he inkana a hian thile hliam te po an omnual ni asiat ania civil in pakhat chu ka chiat ni in atlusop ani renguna swepita a electric officer tukin jing lamdar som le achan vevel khan boma pu thu siat ani thile hliam an om thu siat ne lo ma se office bungrua a chenuala sipai lam chuan poi khoi tu te a chui zui ni in khitten media chuan atar lang ani hemitar bill choina office a hian nimin lam khan bill pe om lui luin social media a hian tarlan ani tun na hian sipai lam chuan karen bill pe turin mi pui lam an nor na sahle a apedu lo te chu karen ti top saka an vo reng boka chumi thu kal zela chuan mi pui lam le sipai lam chu anin epna chho meka thil du om lo tak tak po ala chuak zel don ni in mi then khat chuan an soi ani Sakai number 16 police station a second officer in charge OC Zokhin chu meni somni pali khan politics lama until thir dan le ngai dan in an lo awangin police pakhatin silain voice somni zet aka thu riat ani khitit media chuan anin ti thiam lo na chan ber chu
politics chungchanga ani a anmi mal thil po atel officer le annoya police in biak dan chu apangai lo hle a anin kar thu hi a that lo na arei to bok ani akap lum tu police chuan fel takin a en man tir ti in police nai vai te thu soi atar lang ani akap lum tu hi chin state apiang le seilian nia riat ni ma se aming ero riat ani lo aka hlum tak police officer zokhina ruang chu apian na khuwa la to sampia sakain lama la kani to thu riat ani dimo so khoche vela mi puile sipai lam in kana a sipai teng pani chu ti chiat sak ani thu nimin khan people defense force pdf lam chuan an soi ani he in kana hian le lama thi le hliam an om ve ve a anin kana mun dimo so le luain ko khopui in kar do tama nge ngwe taung pakan do khan kha muna te ani a sipai lamin lai pui rpg le helicopter te an mang ani chutianga sipain ral thuam thanem taka mipui abaita ka chuan mipui sipai lam chuan thingkung te kitin kong andang chata anin veng reng bok ani sipai lamin poisoi lo civil mi te lam hoya silai an me pu reng awangin ral tlan po sing chuang anam to ani KNU Karen National Union le BGF Border Guard Force te chu Karen Ram Phapun Mutio district a nimin ni somni pali tlailam khan anin kap le a BGF Border Guard Force lam sipai hroi tu pakhat chu ka hlum ani thu don ani kana mun tak chu Phapun le Kataingti kong ni in chuta chuan KNLA Karen National Liberation Army Brigade 5 le Border Guard sipai te chu darkar nga vel anin kapa anin kana chuan KNLA sniper lamin BGF sipai hotu pakhat chu ka fu in athingala midang pakhat po ahliam bok ni in riat ani feature artist lam lo ngai thla ila private bank tluk che chan hi tu te wang nge kumsom nga liam ta khan sipai sarkar na awangin Myanmar ram atlu sopa tuna chuan sipai sarkar na awang vekin central bank baka bank dang thlengin har sanna an to ka an hal hial ani kha sipain sarkar na alak hlima tangin bank ka na thokte CDM an luta bank an khar rupa mi puiten bank hi hongle ta se an boi don nge don lo nge ti in social media lama ti an vorna sa hle ani kha April ni somni pakon nu a office kai lo chuan na atanga ban tur ani ti in private bank then khada chuan an kal le ta a sumpo bithlia pek chu aning he nge bank ka sumlu le apung nen lam thlengin lak chu tur om mu mal lawa mi puite an chi aya an mang angta hei hi engwange ni ta angle khowela sipai sarkar na opngun ber kan then om Thailand rama hian sipai sarkar na langun hle ma se zalen takin sum don na lama an thla dul hle a aram mi puin har sanna an tok velem lawa an changkang tul ani Myanmar sipai sarkar na chuan economy education health department social life baka politics lam thlengin an thunun veka central bank le akai noi thlengin avai ma boxia February ni khat sang ni le somni pakhat atang khan central bank a thunei tu te chu nor chuakin emo an man thul lung in an tan tir lo le an ngai sa a midang an tho tir le thina general niwena sipai sarkar lalson na atang reng khan ramchung sum chavel chu anuk atangin athunun vek awangin mi puiten kong domin an hoi hil reng mai ani kha kumsam nga liam ta a sipai opna khan dan anga sumpai man thin chu dan lovin sangkha zakwa somruk pali sangkha zakwa somriat pangale sangkha zakwa somriat pasaria tumthum meu paisa atithi demonetization a tuna sarkar hian eng takril rupu ve angmo khovel paper levelin cheng somthum panga somsari panga somli panga le somkwate kha general niwena khan asiam chuaka heng paisa lema hian atira chuan bocho angsana lem chuan tir ania anua phai chuan ram salemin athak le ta ani tuna chuan central bank athunun to awang hian eng angdin hun nge kong kan zo don ti ala hriat lawa mi pakhatin cheng noi ni anei chuan a hlo om thei ani ti thomte hriat tur ani vele bok nen boithak ve tak chu ani mandeu kha chuan sumlu chuak thon le lak vela hian financial transaction mangin khas economy tia thinsia thin ania pakhat le a chuan khas transaction kalkan le in tuna chuan IT mangin online man chi digital transaction chu lo thailovin man atul to ani tuna Myanmar a chuan
cash transaction hi kan phak tok ala ni ri mai thaya digital transaction ero chu kan la hlat deuh ni in alang sipai sarkar na masalam kha chuan private bank te kha ji omveu ma se sanghni le som pakhat democracy lam tluang kan zo hnu atang kha chuan achang kang le zual ati thei anga internet kan man thei atang kha chuan ramdang nen sumthon le lak chungchanga digital transaction rim aron nam ve tana ti chuan wave money mobile banking le engpay emo online shopping mipuin an mang ve zungzung theita ani nima sela ramchung sumdona tamzo ka chuan cash transaction kalmang hi an la mang bera digital transaction ero hi chu nitin sumchevela an mang deuh ber thin ani ramchang kanga an man ang digital transaction atha thuna chuan token laka ATM manga mani du zat lak zeu ani mai to anga banka intlar sum IOR ang kachaklei saving box a dale lok tura kan film to don ani tuna chuan internet lama buaina kan to zel awangin digital transaction ero hi chu kan la hlat deuh zong ani hi kan ni vel liam ta a khan mobile internet mangin bank then khata man ania internet athat lo chuan a man thei chuang lo hetia internet an khar hi chuan sipaitan po thilti all big lo an boy ve tho mai tunlai khovela chuan private bank le sarkar bank ka poni se internet le IT manga chet vek ani to a abik takin covid lama phei chuan ma an la chak em ani hetia sipai thuak thol tena internet an ti ching pen fo hi an mani tan vek athalo zual ani ti hi an themol silo Myanmar a hian kumsang ni chhovel atang khan Myanmar Universal Bank Asia Dana Bank Mayflower Bank le private bank theng khata chuan sumlama har sanna an tok nuala khang hun lai kha chuan ramchung le mipui sum le pa ya ahong thui hle a engwang nge ti chuan bank ka sumchavel hi chroni then khatten an thunun tlat wang ani ati thei ome tuna chuan ramdang nena cheng thleng chu 25% in atlaniama alak chonan 10% commission in an chan le hi chuan 35% sen angai don ta ani Myanmar le US dollar chu in thleng thei ma se Myanmar le aram then omtene na in thleng le tur chuan aol ai lo le a in sum don ton na ati buang bar zo vek ani sipai thuak tholten sarkar na anlak atang hian ramchung a ongropa sipai sarkar na kumsam nga chung hian ramleilung hausaber Myanmar ram chu khovel re thei ber ramjinga chiar thein alo omta ramchunga zalenna nual suat ania ramdanga kalma ila mel a uang lova aza thak hlia mai ani sipai thuak tholten central bank le private bank zongjong an thunun vek awangin bank tu saptur masuai kan tong mek ani meni somni pali hian bank zongjong kalphung pa ngai anga in hon vek tur tima se poisa da tamna ber Cambodia le aya bank te chu an la in hong chuang lo ani tuna chuan thubeng war thlak tak putlunga chak chuak zia khi lo ngai thale ila Free Burma Rangers te Burma a ancheta nimin deu atangin kaya state lama sual sipai fir fiak le PDF sipai te in khwai noina chu ulbun silai mai mang to lovin semi automatic rifle te an manga sipai te po indu tho takin tanker le helicopter hial an man na chan chu mipui sipai pol te nen Free Burma Rangers pol te anon tel to wang ani kumsom sari chung khovela tol chung in donarai ber an ton hnu chuan barmaram chu khovela ram re thei ber tia chin sia te zinga atelta a hetianga hun khirtak apal tlang chung hian thunaina a chil sipaiten aram chunga cheng mi asang tel asing tel tak meu an that mana an mani aptu nia an hriat an mana an ngai sa a an mai chia te an pong sual bok ani chutianga rova taka khosa sipaite chet luarna bika omte chu mani sahimna zongin munral muanga an ngaya chuan an tlan khom thin ani sipai an sarkar masak sangha sakwa somruk pani atanga sanghni le somkum thleng chu soilo tun hnaya sipain thunaina an pong lak thlengin mipuiten sipai fir fiak te kut thak noina an tuar to a sipai council sarkar din ma deu democracy chan ve angvela civil le sipain sarkar na anin tom hun NLD sarkar lai tak ngial po khan in ka hai thutlung le in rem na lam halak na nei thoma se sipai te che dan rova takhi tlangrama cheng te ramri sula khosa te chunga athleng fo mai abik takin kachin shan kaya le karen state ba ka arakan state lama chuan Burma sipaiten leilen takin operation an neya mipuite chu puak phur turin an sorluya an ei tur an chu saka inte hal sakin
an fe kong thlengin ra pu bom land mines an kam thin ani asual deuh te chuan an lo nei lai thlengin an ti chia sak thin ani chutianga Burma mi puite ta le ha thiala an om lai chuan mi te thinlunga na thok tanin he har sanna su kiang turin Free Burma Rangers ti pol aron piang chuak tanol mai the Free Burma Rangers pol chu kumsang khazakwa somkwa pasari khan Burma nam chitin tela din ani he polin athil tumber chu mani mishing puite ta na chanpui ngai te chanpuya ne chi ator te hum halle chan chu na hi ani abik takin Myanmar khochak ramrisul hnaya ache chuak deuh bermai atul chuan mang ang chanpui ngai te tan ral thuam an chelek hre lem lova hetianga tual an tha hi ropui naram kai huna lallukhum don lo phana tur ani lo ti an chiang hle mai he Free Burma Rangers team hian damdoilam en kolna le counseling na te ba ka mishing chanvo ne chu wanga torna human rights violations sang chu thalak lakhomin documentary film asiam thin chutiang chu online news angin a thedara UNHCR le polian tak te hna a thlen sak thin Free Burma Rangers team hi Meto Clinic and Blackpack Health Worker team zinga pakhat ani ati thayang thil thlenna mun zaria chuanga Free Burma Rangers team 10 chanpui ngai te an chanpui to a kumtin hian kachin karen kayani sian yakhai nam telna team te chu ral thuam ne na training hau tak paltlangin an zir zo hloma heng zirna peng sang te hi ral rel thiam na ba ka public health first aid advanced medical and basic dental care ethnic issue ethics conflicts resolution te hi an zir te chu ani Free Burma Rangers poldin tu hi American mi aming len matan karen ming thauwa apa ani a aming tak ero chu David Eubank ani US Special Forces speitang to thin le Fuller Theological Seminary atanga zir chuak pastor hial lo ni to ani Barmarama sangkha zakwa somkwa paruk kumvela missionary alo tho chungin NLD swai tu Aung San Suu Kyi nen po anloin moto boka Barmarama acham chungin chanpui ngai te chanpui ko nga le thil tul chi sang chu alo ti dim diam vek to ti arin hlel om love sang ni le pariat vela chuak film lar tak Rambo Part 4 kha kan en theu to anga achang tupa Sylvester Stallone hi superhero a ani dan pa nga in pa dewin aron chele a munom ti takin mitlalaklakin kan lo thlir ani kha he film a hian Burma sipai te chu nun rong takle tlangmi karen nam te chunga an kut thak noina chi sang lan na film ani he film munom takhi Burmaram cinema hall lian tak le ro pui taka chuan chhuwa phal ani talawa thunai tu ten an khaptlat ani cinema hall chu soilo mani in chunga CD player atanga entura CD disc an kol ringot po khan lung in than theina tling ani ti chung hian Rambo Part 4 hi aram mi puiten arukin an endeu vek to a keini Mizoram atang po in he film hi munom kan ti berjinga mi ani he film anti chuak thei hi Free Burma Rangers te amuna anthil ton siat atanga an hmalak na ani a hei hian khovelin amu velo le asiat lo Burma sarkarin amite rong taka a en kolna le obbe dan chiang taka tilan ani he film hian international levela Myanmar mi puite mishing chanvo hum hal angai zia chiang takin amutir ome khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu ani a ngai thatu zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama min share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule